Ibihe byiza kuri umukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku itariki 27 ukwezi n'ukwa munani umwaka 2024. Ngende Meka Kayiranga kuri kamera hariho Mignone. Mwese ndabakira rero mukomeze kugira ibihe byiza. Ndaza kuba ndi kumwe na Olivier Mukwaya aho tugiye kujya muri kiganiro tureba ngo haramutse gute, hiriwe gute, amakuru avugwa na yahe. Gusa icyo nzi nuko hari amakuru avuga ko iyo ni inkuru ya mbere, Colonel wo mu ngabo za RDF, Colonel Migabo yahawe ibihano na AU. Yahawe ibihano na AU nyuma yuko ku munsi w'ejo twavuga ko abayobozi ba AFC ndetse na M23 bafatiwe embargo. Rero AU yaje gutanga ibihano ndetse no bamwe mu bayobozi bo muri M23 bongeye guhabwa ibihano, barimo Benjamin Mbonimpa ari umunyamabanga wa AFC n'umunyamabanga wa M23 ndetse na Gacheri, Brigadier General Gacheri Justin yahawe nawe ibihano na AU. Niyo nkuru tugiye kugarukaho ko turaza kurana, ndetse harimo n'abakoloneli bo muri umukoloneli wa AFDL witwa Colonel Rurakabije Pierre Celestin, asanzwe ari umuyobozi wungirije w'igisirikare cy'uyu mutwe, nawe akaba yahawe ibihano, ndetse n'undi witwa Kubwayo Gustave, bose AU yabahaye ibihano. Ni nkuru tugiye kugarukaho mu kanya. Turaza no kureba kandi ku itegurwa rya operation tumaze iminsi tuvuga, operation Vive Congo cyangwa se Congo Vive, operation iri gutegurwa ndetse n'uburyo amanama akomeje kuba, amanama akomeje gucicikana kugira ngo iyo operation ibe yakorwa. Iyo operation iri gupangwa mu gihe hariho icyitwa treve cyangwa se agahenge, ceasefire cyangwa se ihagarika ry'imirwano rikomeje ryashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turanabwira kandi ko General Chiko yagarutse mu kazi avuye i Kinshasa. Ibi byose birakwereka what's going on. Ngaye nguko rero reka nze mpamagare mugenzi wanjye Olivier Mukwaya, hanyuma tubahe ku makuru arimo avugwa hirya no hino ndetse n'amakuru agezweho. Ndakwakire mu kiganiro kuri Bwiza TV, ikiganiro cy'uyu munsi ku itariki 27 ukwezi n'ukwa kanga. Olivier Nyakanga ikanga Nyakanga ubwo n'ukwezi kwa karindwi. Yego, ndakwakire rero muri kiganiro kirimo ingingo zitandukanye aho tugiye kureba kuri rya tegurwa rya operation rikomeje gutegurwa. Amanama ari gucicikana, amanama y'umutekano aracicikana mu mujyi wa Goma. Tuze kureba na General Chiko wamaze kugera muri Ituri avuye Kinshasa. Bien sûr urumva ko agarutse ku mirongo y'urugamba. Turaza kandi no kureba ku bihano byahawe umwe mu basirikare b'u Rwanda, Colonel Migabo. Tuze no kureba ku byahawe abayobozi, bamwe mu bayobozi muri M23. Yego, ndakwakiriye Olivier. Naye nongeye guikaze kandi. Ejo twavuga ku bihano byahawe abayobozi muri AFC ndetse n'abayobozi muri M23, ibihano by'ubukungu. Uyu munsi haje noneho ibindi bihano by'umuryango w'ubumwe bw'u Burayi. Iyi nkuru waba wayimenye? Nayibonye nahise nyibona ako kanya bigisohoka, ariko urebye ahanini biratandukanye. Ibya mbere bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibirebana n'ubukungu, kwakora gufatira imitungo yabo iri muri ibyo bihugu, ariko n'ubundi hakurikiraho umuryango umwe bw'u Burayi uza ufata ibihano ngo birebana kubakumira gutembera ku bihugu bigize uwo muryango. Mbese muri make ni ukubakumira gutembera mu bihugu bigize umuryango umwe bw'u Burayi. So ibi bihano ngo uyu muryango umwe bw'u Burayi urashinja, reka turebe ibyo bashinja. Mu itangazo rero nyine wasohoye wavuze ko kadusomeye inkuru. Mu itangazo yasohoye ubwo ni AU yemeje ko mu bo yafata ibihano harimo Benjamin Mbonimpa usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23, hamwe na Brigadier General Justin Gacheri Musanga uri mu basirikare bakuru ba M23. Ku ruhande rwa FDLR abahawe ibihano barimo Colonel Rurakabije Pierre Celestin usanzwe ari umuyobozi wungirije w'igisirikare cy'uyu mutwe, ndetse na Kubwayo Gustave uri mu basirikare bakuru ba FDLR. AU ishinja M23 na FDLR guteza amakimbirane n'umutekano muke muri RDC, by'umwihariko binyuze
mu guteza imvururu. Uyu muryango kandi ushinja imitwe yombi guhonyora uburenganzira bwa muntu binyuze mu bwicanyi, gufata ku ngufu, kugaba ibitero ku basivili ndetse kwinjiza abana mu gisirikare cyayo. AU mu bantu icyenda ivuga ko yafatiye ibihano kandi barimo Colonel Migabo Augustin. Uyu Augustin ndibaza ko ni umwe mu basirikare ba Special Force y'u Rwanda. Ni umuyobozi wungirije w'ingabo zidasanzwe. Yego, uyu musirikare nyine asanzwe, nibyo koko ni inkuru ivuga asanzwe wungirije umutwe w'ingabo zidasanzwe z'u Rwanda Special Force. Ntigeze kandi hatangazwa icyo we yahaniwe, gusa bitekerezwa ko bifitanye isano nyine n'ibirego u Rwanda rumaze igihe rushinjwa byo kuba nyine rufasha cyangwa se ruri inyuma y'intambara ziri kubera muri DRC. Abandi bahawe ibihano harimo Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC. Hanyuma hakabamo Amigo Kiribige uyobora umutwe wa ADF hamwe n'umuvugizi w'umuyobozi w'imitwe ya CMC FDB ya leta ya RDC yise Wazalendo. Iyi CMC ntuzani Jire Murumba ni wahawe ibihano? Oya, n'abanya Wazalendo. Jire Murumba nawe n'umunyazalendo ariko kuko iyi afite CMC. Ubashaka ko ari branche politique. Okay, hanyuma EU yafate kandi ibihano ngo baza biyongera nyine kuri aba bantu uyu muryango wahannye mu kuboza muri 2022 barimo Lieutenant Colonel Wiringoma usanzwe ari umuvugizi w'igisirikare cya M23, Colonel Ruvuga imikorere Protege nohoza akuriye umutwe udasanzwe w'abarwanyi ba FDL kuyiwe yanapfuye. Hakaza Colonel Joseph Nganzo Olikwa wa FARDC na Medi Kakubo wahoze akuriye ADF imbere yo kwicwa n'ingabo za Uganda. Muri rusange rero abantu 31 nibo EU ivuga ko imaze gufatira ibihano kubera guhonya uburenganzira bwa muntu muri DRC. Ariko ibyo ruvuze biheruka we wibagiwemo General de Brigade Pyamungu Maheshe Bernard. Nawe arimo? Arimo muri ibyo cyabwada ba Wiringoma na ba Ruhinda. Mu biheruka bya Union Européenne. Mbere ko tuvuga kuri operation tubanze turebe ibihano Olivier. Ibihano wabyibonye ute, wabyumvishe gute? Ni ibihano nabonye ariko nabone harimo akantu. Urabona ko ibi bihano ari byo gushyira M23 hasi na AFC? Kandi bya bintu by'umwaka ushize byongeye bigarutse n'ubundi usiko bongeyeho abandi. Bongeyemo abantu nka Nanga nta wari urimo, Ugaceri nta wari urimo muri ibi bya EU. Ndetse urebe uyu musirikare w'u Rwanda Colonel Migabo nta wari urimo, noneho n'umunyamabanga wa M23 Mbonima ntiyararimo. Wabibonye ngenda ndashaka umpe uwo kubyumva. Usiye kuba biri bugore wenda nk'ejo n'ubundi kugira ngo tuze kubihurizaho nge nawe uko ngiye version mba mfite nubwo tutegetswe guhuza. Ngo verisiyo yanjye uko njye mbibona icyambere cyo Union Européenne mu bushobozi ifite ntago yashobora kuza guhana Migabo, Colonel Migabo. Union Européenne au umuryango agaciro ufite urwego rwo hejuru ntago yaza guhana umusirikare bwe yari guhana igihugu. Yari guhana igihugu cy'u Rwanda bakagira ibihano bafatira u Rwanda. Ubwo rero nimba nta bihano bafatira ubona akabifatira NNDVD. Ubwo nabyo bifite ikindi bimaze ubwo ngo nta hanazahurira n'ibihano. Tunarebe muri rusange ibihano bya Union Européenne ubona uretse we nakuvuga ngo babasize icyasha wahambira ko ibihano ari ikintu bizabakoraho. Ejo twaribaga ibya Amerika dusanga nta mitungo bafite muri Amerika. Icya kabiri ibya Européenne kujya i Burayi ntibashaka kujyayo wenda ntabwo bakeneye kujya i Burayi. Ruba n'undi ni ibintu utavuga ko ari impact bizagira, ariko utu tuntu twose bona ngiye bikorwa ku giti ku ruhande rwanjye uko ngiye mbibona. Urwa mu rwo kusova leta ya Kongo muri iki gihe no ko nta n'umusekera Kongo bashyizemo kandi bakoze niba barakoze amabi menshi. Ibihano bije muri ko ngo babanze basove guverinoma yari maje kugwa hasi cyane kuri kote ya diplomasi ndetse n'igisirikare. Hari ukuba mwaraguye hasi mu kurugamba mbamo
bakaba bari barimo binjira. Hari n'ikindi cy'uko nanone esheki y'ibiganiro yanze na kiriya gisebo bikoreye ejo bundi iriya diro bakoze yo kubuhora na M23 bucece bikajya hanze bikareranya banafashe intuza ibimezire zihutirwa vuba zo gufata abantu ibihano. Ibyo byose byari ku rwego rwo gusova leta ya RDC urabona ko umwe bibaye nk'ibyibagiranye. Mu ibi tubabaga ibiganiro buri munsi hajemo urubanza rwo gukatira bari abantu nubona rwo barwimwe ko ibyavugirwagamo bagiye kubakandira ku bandi bazabakatira iyo hirya barujyanye ku wa mbere kubera ko ngo bafite ikibazo cy'uko bari abantu bavugaga ibintu biri danger kabisa ngo biri bashyira hanze. No ruzaba ariko rudaca kuri televiziyo none. Ntago ruzaca kuri televiziyo. Ngo bazarubakatira hirya batubwira uko byagenze hakiyongeraho n'izindi dosiye noneho leta yabuze ijambo imbere y'abaturage z'amafaranga yanyerejwe yaba Kazadi yaba abandi bose hari amafaranga miliyoni menshi yagiye abura kandi abayanyereje bamufata agasaba kujya kwivuza akahita yigendera burundu. Nicyo kibazo leta yabonaga ko imaze kugwa hasi imbere y'abaturage cyane. Ariko ukabona ko nimba urubanza rugiye kubona no karuvana ukajyanwa mu mwiherero harimo no kuba wenda habayeho n'uburyo bayo M23 gufatirwa ibano ko byasaga ko kuri kote diplomasi aribo barivuga Colonel Nanga aravuga buri munsi barafata ibice leta iratsindwa buri munsi ugasanga ibyo byose ni ibintu bituma leta igwa hasi. Ibihano rero ngewe kongera nsoza kubira n'ibihano nta impact bizagira kuri aba bantu babifatiwe. Nakubwiye ko ibintu bimeze birimo amacenga menshi ushobora gusanga abarwana bafata ibihano n'undi wose afite aho bahurira bashobora kuba bahurira ukaba utakwizera n'undi ko hari intuza hari impact byazagira. Nagwa urugero example ntabwo leta y'u Rwanda wa Kanama Karoni kasohora kerekana ko ingabo z'u Rwanda 4,000 zambutse zagiye muri Kongo hanyuma ngo nibere gufatira ibihano u Rwanda. Union Européenne ikabigenda rifatira ibihano en colonel kuki batafatiye igihugu ibihano. Ibyo niba ngubwira ngo bafatiye colonel ibihano harimo amacenga menshi. Harimo amacenga menshi ariko nanone ngewe nkabibona icya mbere cyo harimo uburyo bwo gufasha Kongo ariko nkanibaza why bashaka gufasha Kongo. Ubwo ngewe mpita nibaza harimo uburyo bwo gufasha Kongo kuyifasha gute rero Kongo kuyifasha nk'igihugu wa mugani wawe cyari gifite ikibazo cy'ikubitwa rya diplomasi kubitwa kw'igisirikare. Kongo nk'igihugu bakuramo inyungu bashobora kuyifasha kugira ngo ibone ntuza ariko none gufasha Kongo n'uburyo bwo gusubiza inyuma M23. So je ntago mbona hano umuntu hunguka ibi bihano umuntu hunguka ni leta ya Kongo. Still ejo narabivuze uyu muntu wa leta ya Kongo hunguka arakomeza we kugira gute kwereka abaturage ko mu gihugu nta kibazo, kwereka bavuga ko Kongo ifite ibibazo nta kibazo, nyamara ibintu bigeze habi. Nanone nkongera nkasa nkugaruka kuri ka gakino uvuga ya game gufatira ibihano bano bantu bituma Kongo ivuga iti ya murebe twebwe turashoboye, babafata ibihano bano bantu bose bakazashiduka ahubwo wa mugani M23 igeze aho igomba kugera. Ibi byose birashoboka. Nukuvuga ngo gufasha leta kuba umwe ivuye ku gitutu ishyirwaho n'abaturage. Iyo bavuye ku gitutu rero cy'abaturage bano barakora gahunda zabo neza bazikore gahoro bakomeze basukuma iminsi. Ariko nkuko wari bivuze biraganisha hehe yuko wenda bahabayeho aho byari bigeze byari bigoranye kuba hagira ubwabyo gahunda ziba ziriho z'imirwanire zitaba zirangiye. Bivuze ngo rero nuko kubavana ku gitutu imirwano ikagenda igihe kikiyongera cy'imirwano kikiyongera igihe cy'intuza cyo giharanirwa kugerwaho paka kigezweho kuko bibaye ngombwa impamvu abantu bagiye baza ngo kuki nta mishyikirano imishyikirano ntabwo ishobora kuba. Nta mishyikirano ishoboka kuba inabaye ninaba noneho sindagure noneho ninaba izaba nk'indi yarusha yindi ishobora gutwara kujijisha abantu bikamara nk'umwaka bari mu bintu nk'ibyo bidafata umwanzuro. Ariko mo nabo imishyikirano ahubwo barahisemo kudakoresha imishyikirano ahubwo bakazana ikintu cya trêve, ikintu cya ceasefire mbona ari cyo cyenda kuba nka za Arusha.
treve rero nabonye ari yombi rero kubera ko treve igiye kurangira abantu baravuye ngo muhagarike imirwano ariko ni ukugira ngo bikosantere noneho bazagaruka barwana intambara yindi ikaze. rero wowe ukabona ko rero ukuntu mbibona okay nibyo behind muri ntacyo bivuze bino bihano ku bantu ba M23 ku ba FC no ku Rwanda uwo babihaye umuyobozi wungirije w'ingabo za Special Force ntacyo bivuze ariko ubwo ndavuga behind ibyo tutareba twebwe ariko bigaragara ni ikibazo kuko ntago bano bantu bavuga ngo ntago bemeye gutravelinga muri EU icyo uracyumva bivuze ngo activite zabo bazikore mu bihugu byo muri Afrika muri Amerika ariko mu bihugu bya EU ntibemerewe kugeramo cyo ntaramye bane no kuvuga ngo ese n'ibihugu bifitanye amasezerano wenda y'imikoranire imisezerano y'ubutumwa bijyanye n'ubutabera n'ibihugu byo muri EU naho bafite kubangamirwa icyo wenda cyo ntago nkiza ariko Olivier nta gihano gitoya nta n'icyasha gitoya kuko ukiguha bano bagaragara nk'abafite ijambo ndavuga bo mu burengerazuba bagaragara nk'abantu bo barayobora isi uko bishakiye nose bundi wa mugani why bashobora gutanga ibihano why barebera ahangaho ushobora kubyibaza mu bigaragara ibihano birahari wenda behind ibiri imbere mu gikari aba ntacyo bibabwiye ariko bien sûr bari bloqué kwa bloqué ngo ntibo mu Bwongereza bajyayo nta kibazo mu n'ibindi bihugu bitaba muri Union Européenne bemereye ko bajyayo ariko ngiye kunabira nubwo nta impact byabagiraho nimwe ariko buriya ni nari codes mbi ko wanditsweho ibyo bintu mu minsi iri imbere ushobora guhura n'akabazo wahora n'akabazo bakazamukira kuri bya bintu n'ubu ati n'ubundi gutya na gutya byari byaragenze gutya iyo dosiye bakanayigenderaho oya ni ikibazo gikomeye kuko urumva icyambere cyo nka AFC ndetse na kwanza banza wumve AFC wibuke ko ifite abarwanashyaka ifite abantu bayo muri Europe harimo nawo nditwa Jean-Jacques Mamba harimo bari bose twagiye tubona bagiye biyunga nayo abangaba wibuke uko gutanga ibihano ni nabwo buryo bushobora kuba abantu bakashiduka boherejwe mu bihugu byabo urumva birabangamira deja abanyepolitike none n'aba bantu ni ikintu gitera ubwoba urugero niba bahaniye Colonel Nanga wibaza ko hari undi muntu ushobora kuza kujoininga azi ko nawe niba ari mu Burayi mu buryo buri official kandi kujoininga mu buryo buri official bigatangazwa bitanga imbaraga kuko ni public relation nibikozwe rero hari ikintu kiri bubeho kuko nje ntago najya kujoininga nzi ko bashobora kuvita bavuga bati kwanza subira iwanyu baramweza muri Kongo urumva ko harimo ingorane ikindi niba hari amanama nk'abakoneye nanga bakoreshaga mu bihugu by'Uburayi kuko hari abantu muri FC bashobora kuba banagenda even na M23 ibi byose bishobora kubangama kuko bazagenda gute urujya n'uruza rugiye kugabanyuka urumva ahitazamo challenges zo ziraboneka muri unarebye ugasanga umuntu byegera impact muri bari hafi ya bose ibihano ni nanga niwe bifata cyane kuko urebye ushobora gusanga bafite ibihano harimo batarakandagira ku mugane w'Uburayi harimo abadafite imitungo muri Amerika ariko Colonel Nanga je suis sûr que afite imitungo i Burayi kandi ikindi nkaba mbizi ko we anagenda cyane ko n'undi yagiye kuza ari yaturutse we urumva deja bamubaninze hanyuma turebe rero tugaruka nyuma y'ibi bihano byafatiwe bano bayobozi bya bano bo muri M23 muri AFC wowe urabona hari ikigiye gukurikiraho urabona ku ruhande nka mumboneza ku ruhande rwa AFC na M23 bagiye gukora iki hanyuma tuze kureba ese why abayobozi bafata ibihano bano ba Europe bashobora gufata M23 FDLR ADF same level ku kigero kimwe ku cyiciro kimwe bafata bose nk'abateroriste kuko ibihano baha bose ni bimwe baravuga ngo bose bateza umutekano muke n'akaduruvayo no kuhonyura uburenganzira bwa muntu nkubwira mu mahame ya demokarasi ari nayo abanyaburayi bashyira imbere nta hantu harimo ko rebellion ntabwo zemewe ibibazo
ibibazo ufite bikemuka mu nzira za demokarasi. yego nta hantu harimo n'ubwo waba urengana gufata intwaro ukarwana. Bivuga ngo gukora umutwe w'intwaro witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwatowe binyuze mu nzira ya demokarasi ni icyaha gihanwa n'amategeko. Muri make ngo kwegura intwaro ukayikoresha utari ingabo ya leta, utari ingabo za leta, ukafora umutwe ku ruhande wari wose ni icyaha kuri we. Bivuze ngo rero n'ubundi bariya bagomba guhanwa. Ahubwo icyo nari mvuga kuri biriya bihano, ibihano byo nta nubwo ari ibintu birebire ko n'ubushize barabifatiwe, ubuzima burakomeza. Uwambaza n'igikurikira igikurikira treve irarangira, abantu bamaze kwitegura, barajya mu mirwano kocokoco. Ibihano nta muntu uzongera kubivuga mu cyumweru, muri iki cyumweru. Ejo ni ku cyumweru, kwa mbere kwa kabiri nta muntu uzaba ukivuga ibihano. Nawe ko ibihano nakubwiye ko wenda nta impact, nakubwiye ko wa wundi wabiguhaye igihe wakoze ikosa ukajyanwa imbere y'inkiko, bongeraho ati kwanza tugendeye uziko muri ntuza mu mategeko mbere y'inkiko abavoka barabizera icyo bita case studies, baho bagendeye ku bindi bintu byo ku ruhande. ni jurisprudence babyita gute? Kugendera bakagendera kwabo mugani, tunahereye ku myanzuro y'akanama k'ubumwe bw'Uburayi, byagenze gutya na gutya kuko kamwemeje ibi n'ibi. Uvuye mu cyaha ni n'inyundo kuba muhanganye, kuko we uravuga akavuga ati ariko kwanza wowe ufite n'ibihano. Ntabwo EU yaguhaye ibihano uri umwere, wavuga ati ariko kwanza wowe nawe nubwo uvuga ngo urakeneye imishyikirano ntayo ukwiye kuko uri terrorist. You same level with FDR with ADF naro. ADF nari byikorera abantu muri tura, abantu barabibona no muri Beni. Izi impact mbona biri bugire urubanza barakone nanga deja umushinjacyaha mu byaha ari bwo mu bimenyetso ngeraho arongera ngibi by'umuryango w'umwe bw'Uburayi deja. barabyongeraho kuri dosiye kuri acte d'accusation, ku buryo n'ubundi ubwo gukatirwa kwabo ubishyire hafi ko bazarya ibihano pe. Kandi wibuke ko n'umugore wa Kone Nanga ubu yahamagajwe muri uru rubanza, sinzi niba wari ubizi. Yibera i Burayi ariko nawe yarahamagaje ko ngo yemeye kujyayo. Ntabwo bafite makuru mfite avuga ko yemeye kujya nayo muri uru rubanza kujya kuhangana nabo. Yemeye kujya kuburana. Ntabwo bafite we ngo yavuze ko yatangaje ko ngo nta kimukanga abona rwose agomba kujyayo. Rero kuba yajyayo rwose najyayo nibwo nzamenye ko nzahita murekura kabisa. Ubundi uramufashe ndakavuga reka sigaye nzakarekoza. Rero sigaje akavuga kamwe nzakarekura, kwimvira ko umukuru w'inyeshyamba wenda umugore we ntabwo harya umugore nawe ariko muri uru rubanza nawe agiyeyo kwega ko nakone Nanga yemeye kujya kuburana hari bamwakira. Kandi umugore agezeyo yamena umuceri pe. None se ubonye yamena umuceri kuruta bano muri Sud Kivu bari kuburana. Muri Sud Kivu bo bamenye umuceri rwose bashyize leta hanze ku karubanda. Kandi buriya ko tugaruka tutige tugaruka neza ubushize wenda tubone kugira ibihari wenda byo twabwira nuko icyo kintu cyo guha abantu bahawe ibihano babihawe ubwo n'ibihano bya Amerika hajeho n'ibya EU. Hari akantu umuntu witwa Boni Mutsindashyaka yigeze kubaza, ariko nibaza ko twakaganira ukavuga ngo Minisitiri w'Ubutabera atangara ko ngo bari abantu bashaka kwamburwa uburenganzira, kwamburwa ubwene gihugu bwa RDC. Ibaze kwa kubwene gihugu umuturage wavukiye mu gihugu ubwene gihugu utamuhaye wowe ubwawe ukabumwaka. Aka kantu ukabona gute Olivier? Kariya rero ndaje nkagusobanurira uri mu mategeko y'abibamwo kubera n'umuntu kwambukamo droit civil. Uburenganzira bw'abaturage bafite mu gihugu kumwambura byo birashoboka. Ukamwambura ubwene gihugu? Oya, uburenganzira bw'ubwene gihugu ntabwo bajya n'uwo bwene gihugu umuntu arawuvukana. Ntabwo ushobora kumwambura ahubwo umwaka uburenganzira bw'amategeko munemerwa n'amategeko, harimo nko gutora,
uburenganzira ni uwo kumwambura uburenganzira mu gihugu, gutembera, wewe ntabwo yemewe no kujya hanze ko nta pasiporo bamuha. Ibyo bihano bifatirwa, ariko kumva ubwenegihugu ubwambuye umuntu nacyo bifite icyo bihatse rero meshyi kuri iki. Bifite icyo bihatse nacyo, ubona ko ari ikintu kindi, kuko kwaka umuntu ubwenegihugu bivuze ngo noneho mugiye gufightinga, agiye kwirwanaho n'umwaka, urasura mwaka ubwenegihugu mwambaye n'ubutaka bwe. Oya, kandi hahandi wabo n'umwambura azahorwa intambara yo gukereya ngo agire ubundi bwenegihugu. Nabyo harimo akantu. Hari uburyo ujya ubona imezire leta ifata, marege nubwo bavuga ngo rwanye Muventura, ukabona bisa nkaho bari kwihereza gwahedi. Ndabibwira ati ariko ubundi wafashe ubwo butaka urimo biki? Nko kuvuga ngo ntago dushobora kuganira n'abantu nk'abari, ntago twakwicarana bakayisuzugura cyane. Ariko arabasuzugura bari ku kibuga baratsinda, ntabwo ingabo za leta zishobora kubahagarara imbere, baratsinda rwose, baritsinda buri munsi leta. Ubwo rero kuvuga ngo ntabwo wakwicarana nabo, nta kintu biba bivuze rwose pe. Nta kintu biba bitwaye. Urabona ko ntacyo bivuze. Hanyuma reka turebe noneho nyuma y'ibi ngibi, ubwo ibi turebe noneho ku nama yabaye ku munsi w'ejo, ngira ngo tumaze bitubwira abantu ko ariko rivuye ngo ejo habaye n'imirwano muri Bwitu. Ejo habaye imirwano rwose, iyi Bwitu yabaye Bwitu. Reka turebe noneho ku nama yabaye ku munsi w'ejo, yari hujemo nyine aba SADC, hujemo FARDC, hujemo Wazalendo, hujemo EPSLS na Nyatura n'abandi ngo kwa guverineri, ngo bahuriye mu rugo iwe urahazi aho bita Boneza, hafi na hoteli Boneza, kuri Himbi ni hatuye buriya ntuza General Kibimwami. Kuri entre president. Bikaba rero ko isaha n'isaha umukino ugomba kuba utangiye. Hano urebye intuza, urebye tureva aho igeze, amakuru mfite nuko nanjye abantu bamaje kuba tayari. Rebe kuri kote ya guverinema, ukareba kuri kote y'inyeshyamba, rwose bariteguye. No ngo igisigaje nuko umwe asembura undi, hakaba yamirwana ya karu. Usigaje gukora kuri nuza kuri buto y'umutuku, ubundi rugahinana. Ubundi nukoreza Abazalendo bagafotora Muventura. Niba ishotora rero kaza bakabaye rwose. Hanyuma tunarebe muri iyi myiteguro, kandi tunarebe witwa General Chiko Chitambwe yamaze kugaruka mu rugamba nyuma y'iminsi bivuga ko yabonye Leopold akagenda, nyuma y'iminsi bivuga ko yahunze urugamba, nyuma yo kubitirwa Kanyabayonga gahunga, biravuga ko ashobora kuba yagarutse, ndetse n'amafoto ahari. Kwanza yagarutse ntago ari biravugwa, aho yahuye n'umuyobozi wa operation ntuza Somo Kakule, kuko Somo Kakule niwe wari bayamusubiriye. Bahuye rero, yageze ejo Ituri. Kanze nguhe akantu kagufasha, wari wayibonyeho? Oya, nawe nayibonye ngewe. Kaze nkaguhe, ariko ndabona na Minisiteri y'Ubutabera yatanze itangazo, kaze nkaguhe risome. Ariko impamvu ntuza uyu nguyu Chiko Chitambwe ari uhora ku rugamba, umugabo ahubwo mbona bamusheta buri munsi. Ni iyihe mpamvu wowe ubwawe ubona, Olivier? Nubwo ngo bari mu nama yo gutegura operation, abantu bose barahunga. Niwe ufata nk'umuvolontaire n'umukomando, niwe uboneka nk'umuvolontaire kujya ku rugamba. Niwe uhita avuga ati genda agiye. Abandi barahunga rwose pe. Ngo abantu byo muri za Kasayi, mu Baruba, hirya no hino bose babanze kuza ku rugamba, kubera ko bavuga bati reka ntitugiye kugwa. Ngo hamaze kugwa abantu benshi cyane babo, bamaze kugwa cyane, kandi bakaba babona ko intambara irwanwa nk'urugamba rwo kurwana, ko abantu bareba kure bavuga ko harimo amacenga menshi, batajya babona no gushira amakenga ntuza uyu nguyu
Kisaidi ko arabo yaba yabigizemo uruhare. ko yabagurishije. Nabikubwiye kenshi na kenshi ko bivuga yuko yanze gushyira amasezerano ya M23 mu bikorwa kugira ngo ukabonaga ni byaba bimeze nko gutanga ntuza province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Aravuga ati arabyanga kugira ngo bazarwane babijyane ku mbaraga. Yego. Nabiguhaye, soma iryo tangazo nguhaye, usome niyo uzayi nundi dubisasanure duhita tunasezera ku bakunzi ba Bwiza TV, tubabwira ko ku munsi w'ejo tuzongera tukabagarukaho. Koranabuhanga ryo nakasamutwe rirara. Ndabona itangazo rya FARDC rya Minisitiri nuko Mutamba ubutabera akaba n'umurinzi w'ibirango. Minisitiri wa leta, Minisitiri w'ubutabera akaba n'umurinzi w'ibirango, aramenyesha abaturage bose muri gahunda yo kurwanya ruswa no kunyerezwa ry'umutungo wa rubanda. Bwana Mboyo Ilombe alias Pelemongo yafunzwe kuva ku wa gatanu tariki 26 ngo ubwo yageragezaga gufata ruswa ndetse no kunyereza amafaranga yo muri Onatra SA. Uyu nguyu yahise ajyanwa kuri prison nkuru ya Makara. Onatra ko munyine. Ako si umuntu arazira ruswa. Kongo ko ruswa iribwa ku busa. Urabona ko abantu bakomeje gukorwamo. Kongo ruswa ibicyaha iyo wariye wenyine, kandi ntabwo n'ubu buryo umuntu yanyereza nka miliyoni zigeze kuri 300 zo y'u Rwanda bazirye wenyine abantu batariyo. Niyo bajya ngo bari abantu bagiye barya ntibajye baburamo kunyereza nka magana nka miliyoni nka zingahe nka 50 z'amadolari, ariko kizita karyamo nka 20 bagusinyira ikibazo cyuko wajya kwivuza hanze. Aha rero twagiye none twigire kwa Chiko. Ubwo nagira ngo tuzenge ubutabera. Chiko Chitambwe yagarutse, umuyobozi mukuru w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, akaba nawe uri ku rugamba banganyemo na M23 mu majyaruguru. General Major Chiko Chitambwe yongeye yagarutse muri Kivu nyuma y'agahe gato yari Kinshasa, nkuko amasoko abyemeza. Ngo yaje kwa gatanu aho bita Paida Ibeni ayobora inama hamwe n'abasirikare ba FARDC mu rwego rwo gutegura ibitero biremereye ku mutwe wa M23 mu gihe bitegereje ko agahenge karangira. Wabyumvishe confirm ko operation rwose iri hafi kugira gute kuba done. Wabyumvishe ko ikimuzanye no gutegura, ariko ikibazo cy'intangaza nuko uyu Chiko Chitambwe rwose ashobora kuzabivugwamo uyu mugabo. General Rwanda kurereka arwanira kure. Ubu se abo yarase wa wundi General Phantom yerutse kurasira muri Rubero ntago yari general. Fata general witwa Nsabimana nubwo ari umuzanire ko ni general. General Nsabimana yarashwe na M23 mu kibaya cya Nyiragongo. Araswana n'abakoloneli bangahe bari mu imodoka yawe babateye ikibombe. None se bari kuri fro. Fata noneho ntuza baba Rusi yabahirutse gupfira mu kibaya. Ntibari baje gutya bazi ko batari bugerwaho se. Ibi ngibi ahubwo twirebere noneho operation yageze. Niko twirebere uko bigiye kugenda. Twabonye ko operation izabera rwanemere cyane, izabera mu nce zikikije Goma. Hanyuma akaba n'indi mirwano ikomeye ishobora kuzabera muri Axe Rubero. Aho niho tuvuga ko sinabura ngo Masisi mpateganya imirwano rwose ntabwo nyabara. Masisi yo nta n'imirwano ubona ko igihari kubera ko ubona ko M23 nimbarutse imwe gusiga hafata hose. Kandi amakuru hari nuko yiteguye rwose kuba vuba izaba ihafite. Nubwo n'aba FDL ndetse na FRDC n'abandi bandi bose biteguye, ariko noneho aha Rubero ubona ko M23 yakani nako ntuza FRDC
yakaniye Rubero kandi nako yakaniye igice cya Sake. Buriya ibice bari kudeployinga cyane birimo ingabo nyinshi cyane muri Mubambiro ngo hari ingabo ku buryo zimeze nk'intozi ubwinshi bwazo bugereranyije. Mubambiro hari bwo ni access Sake, ni access Sake yego, yaba abakoalisiyo yose bariyo bafunze umwuka kabisa. M23 ngo bagomba kwideroja, ngo bagomba kuyigiza bakayijyana kure, bakayigeza kure, bitari ibyo aho kugira ngo bice bagume mu mujyi bazengurutse iwubakuremo wenda bigira inzira. Ruvuga ngo operation yo gupfa no gukira, kufa na guhambana, nta miyaga nta bindi. So oweho Olivier, turebe iyi operation yawe urabona ko igeze kuko arakubwira ngo urebye ko navuga ngo ngo dans le cadre des opérations contre le M23 ngo en attendant la fin de la prolongation de la trêve humanitaire. So urumva uburyo bavugamo ngo kano kantu aravuga ko uyu nyine yakoresha inama General président ce vendredi à Pays-Bas Beni importante. So urabona uburyo bavugamo kano kantu, inama yakoresha abana ba officier irategura operation kuri M23 sibyo? So bigaragara rero ko ishobora kubigeze ku musozo iyo operation none igiye gutangira. Ngo nurebye aho bigana nkurikije kuba yigiriyeyo Chiko Chitambwe yigiriyeyo, gisigaje no uko bimbarutse nicyo gisigaye urebye. Kuko nkuko wabivuze Chiko Chitambwe aza ahantu hose aje habari mu mirwano, waza mu mirwano. Ni mu mirwano ko rumbura ko leta ko mufite aba general benshi baruzuye, urumva baruzuye, nako ntago kujya ku rugamba ntago babyemera, bose baratinya. Rero umuvolonteri ubonekamo ni ntuza ni Chiko Chitambwe n'uboneka nk'umuvolonteri. So rero nimba ari uboneka ubwo niwe ujyayo, niwe ugomba kujyayo. Ariko abona ko Chitambwe kabisa ashobora kuzahura n'ibibazo hari hano. So reka turebe rero operation igiye gutangira, twaje tunabivuga keshi, ariko igiye kuba hari bamwe mu bayobozi ba M23 n'abasirikare bahawe ibihano. Tubihuze bino bintu, ese bataweza? Ariko ibihano bafatiwe ntabwo bibabuza kurwana, ariko ni morale byakora kuri morale kuko ni ibintu ni ibihano nyine, none se ni ibintu bije kuba atari ibihano. Olivier, ibihano byo bimaze iminsi, ndakeka bari abatipe barabimenyereye, ndakeka kuva 2022 ntabwo batanye gufatirwa ibihano. Cyeka turi kumwibunagana kigiye harafata ibihano bawe iri ngoma, hanyuma byahereye kera barabimenyereye. 2012 bafatiye ibihano, irwana nahagarikirwa inkunga, 2022 ibihano, 2023 ibihano, 2024 ibihano. Ni ukuvuga ngo rwose ndakeka aba bafatiwe bimenya baba bari guseka bimora kabyeri ko bisa nkaho babimenyereye. Ntacyo bibabwiye n'ubundi biyemeje kujya kurwana. Bariyemeje n'uwo urebye ntuzi ibyo yavuze, nuza ibyo nanga yatangaje nta kintu na kimwe cyabibatwaye rwose, ahubwo bisa nk'ibigiye ku motive. Urabona ko ari motivation, baraza birabatera courage, baraza kugira courage mu kurwana. So muri make twitege ko ahubwo hagiye kuba urugamba rukaze mu rwego jewe ndabibona wenda asa nk'ukungana kwa kantu, mbona ko operation abagabo bari gutegura ba FRDC noneho iza guhurira n'ibihano bahawe bano bayobozi ba M23 ndetse n'abayobozi ba FC muri rusange, ishobora kuza ahubwo itanga umuti. Ubwo umuti mvuga nuko urugamba ruri buze rushobora kuza ari isibaniro hagamije kwemeza uyu muryango wa EU ndetse n'abandi, cyane ko ibihano rimwe na rimwe biza bifite inyungu z'abantu runaka babiri inyuma, kandi abo bantu bagaininga muri izi ntambara. So rero n'abandi bashobora batari kubundeka hahire rimwe kabisa, ubundi tureko ibintu byava mu nzira.
so genda wenda ngiye cyo nongeraho ngo iyo urebye aho ibintu bigeze mbona ko hagiye kuba urugamba rwa nyuma na nyuma rumeze nk'urwiyahuzi. Abakurikirana filime bazi Vietnam uko byari bimeze, nabyo niko bizaba bimeze. Hanyuma umbaza uti bizagenda gute, witezemo iki? Nibiri mu Ventura basha kwideroja bakayirukana izaba irimo irangira, ariko nayo nibirukana bazaba barangiye, bizaba bibaye nka ntuza bari barashyize imbaraga zose Kisangani. Kisangani uko ari yari koridoro nyiraho amabuye y'agaciro avuye Lubumbashi avuye yose yahuriraga buriya Kisangani, akaba ari yari kontwari zikomeye zose z'amabuye zari Kisangani. None uzimuriwe mu mujyi wa Kisangani igwa ifatwa ku buryo abantu batabaraga. Uko bavuze James Kabarebe komanda yaravuze ngo twarwanye amasaha nk'atatu nabwo duhanganye n'abantuza n'abasirikare b'abacancuro b'abazungu. Abatonga babaza yire bose bari bayamanitse bizanye iwacu. Ngo rero n'uvuga ngo ibintu bikaze cyane ukabona bibaye ari ugasanga n'ubundi Goma ifashwe disiransiye kandi bikaba nirangira ry'imirwano, kuko inyuma y'imirwano singubwire kuzongera kubona resistance kuri FARDC. Kandi wazareno nibone FARDC rukanse tuvuga ati abatipe n'abantu ba feke bura ntabwo abari abantu mwarwana nta kintu batumarira. Kuko n'ubundi bakunze kubivuga, wazareno bakunze kugaragaza yuko FARDC yirukanka mbere yabo. Yego. Olivier, reka ngushimire. Urakoze cyane. Reka nshimire n'abadukurikiye bakurikiye Bwiza TV, badukurikiye muri kiganiro cy'uyu munsi kuwa gatandatu itariki 27 ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024, babwira ngo ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo. Imana nibarinde. Jye nari Meke Kayiranga ndetse na Olivier Rwamukwaya.